Hihi no ate no gende mabururi-ini ngurani ma gitaru kia Afrika irathiro na kibandi giaku tu. Mugaru na hau gabere kuria utangiakirire muhaka ukiingira mabururi-ini maya utari na passport kana visa, thiku ici maundu ni mahuthire no ngenda guthie mabururi-ini maya no kibandi giaku tu kiendekanaga. Mwaka wa 2013 niguo President matiganite agitaru giki gatagate ka wari mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta, Paul Kagame wa Rwanda, Yoweri Museveni wa Uganda gatagate ka mekiraniire ngirimiti ya gwitikiria muingi wa mabururi maya gukiraga mihaka na kibandi tu ndeto iria yamberirie kurutithio wira mweri-ini wa Januari mwaka wa 2014, muoroto munene ari kumatia ndugu ya kiwonjoria. Na hatire gaja ngirimiti ino nithiite nambere kugia na umithio kuona guku bururi-ini na banene ya muingi kuma bururi wa Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania gatagate ka mabururi mangi ni mahotete kuingira guku bururi-ini makirumira mitaratara ya watho na iria yagiriire na makota kwenyitithania na biashara ngurani iria riu mariagira. Mihang'o ya gwethana ona kwaraniria na andu aya tutwarite nginyagia barabara-ini ya Tomboya guku mucii wa Nairobi kuona haha niho makoragwo kwa wingi. Haha tugacemania na Siraj kuma bururi wa Uganda uria ukoretwo ukiruta biashara ya guthondeka ndwara na tukenda kumenya kiria kiamuguciririe kuingira guku bururi-ini na kana ni ari no rito wothe agiuka. Sasa niko na branch 3. Na kwa hizo branch 3 ziko I think hii ndio kubwa kuliko hizo branch zingine. Juu sasa yeye amebeba vijana 8. Na wengine amebeba 3, wengine amebeba 4. Kuko tuko wako wote wa Kenya, wa Uganda. Yes. Makinya manini tu kuma duka-ini ino tugacemania na Ahmed Mtabazi kuma bururi wa Rwanda na tukaunanira jungwa tukienda kumenya morito maria akoretwo akigerera na kana uria akorire bururi wa Kenya uri ni mumari matanya make. Nafurahia tu kuko hapa tu, shida ni hiyo challenge za kushikwa, kuuliza tumefika hapa na nini, na unaonesha hiyo kitambulisho, ukaonesha na hiyo ID, lakini tu bado unashikwa tu, sijui. Januari Nkurunziza kuma bururi wa Burundi ndagerira kuma hindere okire guku bururi-ini na rina gitumi kiria giatumire athure guku gatagate ka mabururi mangi. Mimi napenda Kenya sana. Sasa kufika hapa Nairobi nimeona kuenda Kampala, hiyo lugha ya Kampala ya Uganda sijaelewa hiyo lugha yao. Nimekuja hapa Nairobi kwa jua wanatumia Kiswahili, na huko Bujumbura iko kwa boda ya Burundi na Kongo. Sasa Kongo wanaongea Kiswahili. Nimeishi na Wakongo nikajua Kiswahili, nikasema wacha niende Kenya. Nimiakena na kuna kuma hindere ya ngirimiti ino yekiraniirwo na unagutwika ni gukoretwo na mateta ngurani. Ataramu wa maundu ma utonga wa bururi maugite undu uyu ni wa bata makiria hari kuyatongoria mabururi maya hinya riria mareyaririria thiini wa mabururi ma Ruraya. Gutire na trade barriers, gutire na travel barriers, koguo nona thoko yaku ni yaneneha. Riu kiria twagirwo ni kuona ni atiriri o uria andu mari aingi thiini wa thoko noguo customer ciaku ci nyingi thiini wa thoko eriku iyo. Muoroto wa wiguithanio uyu wari kumatia ndugu ya kiwonjoria ona kwandandura thoko uri urakinyanira oro kahora ona thengia mathina maingi maria makoretwo kuo.